Ukunganwa empilweni awusose kwaphela mosaphila. Ukulangazelela empilweni awusose kwaphela mosaphila. Uyohlezi ulangazelela uNkulunkulu uphinde ulangazelele uyimpilo engcono. Kodwa kubuhlungu ukulangazelela impilo engcono masuyitholi kuyibeke endawo usisa umphongolo bese ubeke impilo engcono. Nkosi yami, Jesus. Kunabantu esibathandazelile ukuthi bathole impilo engcono mase beyitholile basusa umphongolo. Babeka lempilo engcono. Iyabahlukumeza, iyabahlupa. Ungcono nanomuntu othwalile olala nenyoka ebusuku nawe othathe lempilo oyinika uNkulunkulu ekhe wayisusa umphongolo wakhe wabeka yona. Nkosi. Jesus. Ungcono nomuntu olala nenyoka uziphenye engcono kunawe. Ngoba kanayo indawo yomphongolo. Kunawe onendawo yomphongolo kodwa ubeka impilo engafanele uyibeke endaweni yomphongolo. Lento kwenza ukuthi uhlupheke nalempilo nayo engcono. Amen. Lento yenza ukuthi uhlupheke nayo. Uhlupheke u-right. Okwamanje ahlupheke right. U-right kodwa uyahlupheka. Abantu bathi bandela kuNkulunkulu. Angikhulumi ngomuntu omuhle, khuluma ngomuntu right. Hayi wanje ngomuntu omuhle ukuthi umuhle akusho ukuthi uzoba rich, uzoba right. Sasi nabantu ababi kodwa aba rich. Amen. Because bandela kuNkulunkulu. U-right kodwa uyahlupheka. Ibizwa ngani lokho bazalwane? U-right kodwa uyahlupheka. U-right kodwa uyajatshukela. Uya-afforda konke okudinga empilweni kodwa uyajatshukela. Yini bazalwane? Kodwa into wrong, le mpilo oyitholile ihlele endaweni e-wrong. Nkosi yami. Le mpilo oyidingayo ihlele endaweni e-wrong. Le mpilo oyibambile ihlele endaweni e-wrong. Usuthathe kakhulu abantu ukuthi yibo abakriticizeayo, yibo abasabotajayo, kanti awusabotaje umuntu. Inkinga yakho ubeka impilo e-right nempilo oyifunayo endaweni e-wrong. Nkosi yami. Ngoba lithi kakhulu konke nikufunayo nenicelayo kumele nicele egameni likaJesu babe yomnenzela. Noma ungacela amamiliyoni kodwa uma ucela egameni likaJesu uyowathola, uyawadeserva. Kumele ukuba nako. Akuzwa phela ngoba usubambele umphongolo iba isikhaya. Kodwa kubuhlungu ukuthi ube nezinto banazo bese kuvuka umphongolo.